KSA West Karbi Anglong District Committee pen Hamren District Commissioner Krishna Barua Asia Sapan Lamhoya Lo Mate complaint kipida. Lamhoya Lo Long ki jong pon jasamet lake aron repen ajo phirlo kanghu hormu gari pen kiroi ponason tong sekot pen khang nangji lason si chainong ki pon kanghu motor Thengpi kanghu ki pon motor Sangti kanghu ki pon motor Arlong kelok aron repen ki phur heihui ington pon sarak nangji pusi Lamhoya Long ki jong pon pedu. Anpar tame KSA West Karbi Anglong District Committee atum District Commissioner Krishna Barua Asia Sahin pen tong sekot pen lahaya sailang no puthak kang ton sarak chiaphan klardak alam the phirangke thengno mai phusar the ronghang pen pachini pon. Hamren pen Bidaraming Leng reports Kabi Daily News. Kuan step deng ponji jong sil dap law and order upper administrative pen deng dik kalau tentu fisik lem bon. Aprangsi dong karbilo Charlie song matela West Karbing Long dilung ben sila bangso memorandum pubang kali samane isi complaint isi letter kipi la sonan lo jadi tum West Karbing Long ta penan natural resources dopik aso natural resources ta aron kalipin ben ke claim tum dopik pos nil tum bangke labangso aron ateng ben si kam claim nangji claim di pusta jadi nil tum pini mention pon labangso illegal transportation dopik Ili tum isi district itu mah district pen kaprek state long so hormu ke dam do sanil tum pinari ben tame outpost long same tum than pachini bom lo upoi pit same la outpost tumang sama kam claim credit a duty check claim credit pasi bini tum long so pini arni keme son ni tum che thek long si bang lo je administrative atum phan itu misi lo ke pl sonan lo da illegal transportation number 1 ke cattle transportation la ta isi lo la pen number 2 la harlong ke kelok ke phur hala bang ta aron kali pin pen West Karbing Long ke along wet alang li Priyanka Burua alang li anjot labang so mining order ke doge stapini prek jam along stame labang so harlong keloke pur bang sai claim bom lo lasta meng tonangji ate la people toning puge pubange lagi illegal pode council lo fan thang revenue opin lo da itu ili tuma natural resource ke ek bom sa council atum revenue long le dat pote lage le tum ningduk me alam number 3 bangke Sangti supply same chalan than thi pen ki transportation siki ong Lapen dak sonlo pudi award atati labang so award ludet so trucks pen ponpo toar hayaran ta final lablo nitum langdam dang tamoy boithalang so toar postame non het jong ki bonai toar same labang so award ludet ta join pensi labang so toar piniani henopi khangjang lo piniani emani so det unedet polotangte ada bang ki pon ke chewang ki dam siksak piglo asila hai hormu bang ke revigrios kuri nangi mari department atum puno law and order atum puno administrative atum puma labang langchari nangji asi dc me bang nang chang lo tong sekot pen labang so illegal transportation ke doan abutak pon ke bon lapo pusipu until and unless abang so revenue council upon revenue pipetik arona thing la claim kritik bang ke alang litum bon check pusilam chak nang chipidun si jong si administrative atum ta lo pideta phi sa jata side deng bon pe jata side claim clip pulotang te niltum sodak pen anu se armu chejeng same district thengnu na che jeng nang kok posi itum karbilo Charlie a song pen sodak pen so alam pachini pon lo kardom